Uma ngithi ungikhunjuliwe futhi angisho ukuthi uyathi kude indlela uNkulunkulu langakukhohlwa ngayo, ngoba lo mbhalo lothi ulotshwe esandleni ensenzeni yesandla sakhe. Makukhona into loyibuka hayi onke malanga kepha sonke isikhathi sandla. Kusho ukuthi kulikhuni ukuthi uNkulunkulu akukhohlwe ngoba sandla sakhe lasebenza ngaso usibuka njalo njalo. Uyalibona libito lakho, uyalibona liplane lelihle lanalo ngawe. Uyabuka ukuthi lamuhla lokudinga umhla kabanibani enyangeni nasemnyakeni wakazi banibani. Uyade ukuthi liplane lakhe yini lekumele yendeke lamuhla, yini lekumele yendeke evikini lelitako, yini letawukwendeka eminyakeni lotako, eminyakeni lelandzelako. Liplane lakhe ngeke lize lehluleke. Ngiko ngithi-ke kuwe ungikhunjuliwe, tonke tinto tisahamba kahle. Nasi ngwaselisuku sakavuka udle. Ngicela kukuhlephelela kuGenesis sahluko 37 verse 19 nengcenye ya verse 20. Kepha ngicela ukuthi ngisetawufunza ngikukhumbude solo akwenzeki kule ndzaba lengikucocela ngayo yetinghala. Ngikukhumbude nje tinghala mati sebhakedeni tingaba ngu-10, 20. Kepha uma ngabe lenye seyiphuma noma betinyathelana kuti indzawo, mangabe lelinye seyizama kucanca atiyisekeli tithi chuzuka sigodo kwanza indzawo, kepha tiyayidonsa tithi awuyindzawo utawuhlala lapha kanye nathi. Kumbe tibese tithi sowuyaphapha, sowufuna kutenda ngcono. Ngicela kufunza-ke sinaloko emcabangweni. Sibone Josefa nabomnakabo. Lengicela kubeka kabi, hayi kepha ngaconzi lokubi. Ngithi Josefa netinghala takubo. Lo verse 20 Genesis 37 verse 19 na 20 bakhuluma bodvwana bathi nanso inkunzi yemaphupho ida, wotani simbulale. Ngicela sizubele lapha-ke la kuthi khona sitase sibone lamaphupho akhe kuthi atawugcinwa yini. Kwendekeni la mawufunza verse 8 kusuka kuverse 8 ubacocela ngemaphupho. LiBhayibheli selithi bamdonsa kakhulu. Hawu, mos lo muntu ubhutsile. Akusho nekuthi sewuvule lehhovisi lekubaphatha, kepha lithi wenela kubhutsa bamdonsa kakhulu. Yini leyenda bamdonse? Kuthi bona bebabadzala kunaye. Manje sebevale liphupho-ke balihumusha kuthi wo sewutawubaphatha. Base bathi-ke nothing doing. Kude ingala lephumako kuleli bhakede bese iba ngetulu kwaletinye kwethu sibadzala la. Yesihlobo sami, leyo misindo leyo maye Nkosi yami kungenteka ibe minengi, ibe khona emasontweni, kumbe ungilomncane emsebentini waNkulunkulu. Labanye bakubuke beve baneluvalo ngeliphupho lonalo, bese kumbe benda netaba tekuthi ngalandzini awuphumi la. Tsine sihlala la usikhanze sila. Kungaba kusemsebentini, kungaba kusekhaya, njengakuye Josefa. Yini lebeyenda besabe kangaka? Sengishito. Bebengafuni kuphathwa ngumuntu lomncane kunabo. Kwesibili lengakusho, bebangafuni lomunye longabese uba ngilokunye lokutawubukeka ngathi kungcono kunalokwabo. Bona phela balapha, ake ngibeke nje ngelulwimi lwalamhla, same profession, lapha belusile. Masachamka lo kuthi utabaphatha bathi nothing doing. Sihlobo sami, uyati kuthi Josefa wephethe laphi? Akaphethelanga emgodzini.
ngiko ngithi ungikhunjuliwe, ngeke uphethele emgodini, futhi liphupho lakho liyawuphumelela. Amen.